so twasanga every amyezi 3 nzakubona kandi watu agira mu parliament nduraganisa tuguza kubana chikora myezi 3 nza ku Rwanda ndureba ngo amagombora gitu health centers zatunge mbazi mwakiretera kimwe cy'aba permanent hati nchukwa tempo kujya tukatungire man ko ngabanyabukanga north mwatu amani mwampa man kandi ekinkumanya muza kuchikora eje bintu tukweta mu kishayi tubentu bisanga amarwaro gitu nyina kutwara okusima kwangu munonga ahabwa Dr. Maka Bitakwatine abuhirira yaretera abantu ba Rugaga na Bukanga North yona ahabo kuba amagara n'ikintu kikuru munonga tukaza kwemera twatine magara ikintu cyoreka ngo ubwo bizibwe bushimire kuba n'ubukonsolere y'amagara nambe no kuba kwarabireho bamwe bwa minister bw'iby'amagara ahabo kuba yafamagaraga abantu atakagire mu ofisi cyangwa kuya kuba yagiremo bona abanyabukanga nose bakubajye munonga Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo sekwati Kore media birankore Yes, alright, abarufite bari Kore Media TV amazina ne MC Mashweko kandi eshaheza twemerere ahantu baheta Rugaga turi mu Rugaga mugombora Rugaga kandi muri Singiro izoba ecyatureta kuno ningashi ecyatuma eshaheza turi aha nabo ahonare Maka Bitakwatine kandi uyahireyo we akagenda kareta abashaho kuruga Kampala akabasa kubana abareta yayisire free medical camp bakabasa kubana bija mu district age ningashi muri Bukanga North bakabasa kubana baragurira abantu endwara zona abarwera mesho abarwera meno abarukushanyara amaguru nezine ndwara zitari zimwe na zimwe bakabasa kubana batunga bujanja benko ko kubareba aha kandi nko kubareno batunga bujanja be today mazima Maka ntukusima munonga ningashi abantu bamusima munonga ahabwa byona ebyero nabakora konka itwe nkaba Kore Media TV twagira ngo butwaka turabase kugira ngo ntuza kurugaho tityo nsa kwa ntuberekaho bamwe aha abantu abaragureireho batugambere byagenda bita batugambere obuhereza bwa burubuta ningashi abadokita abantu babatwariza batanza kwa ntwakiraho umwe kandi bakwasa kwanda tushobora okubyagenda no kubyatambara bitahande mwebare munonga kandi kiri Mashweko aba Kore Media TV kandi ogunomwe ahabarwire ababarwire kandi abisha kuraguriza rizuba kandi shahezi abahereze kuragurra naninja reka tugambere we yabana shashata kandi byatambara bitasebo nakwakira amazina nabakweto amazina nabanye tabaziriyo bindeba ndio mtuzi wa Champango Rugaga na nishasho mugongo kunkati yibampere mbazi na nimpurandi je niza ni mbazi yabo ni mayangu neza kuntambira uko babambampere zo mbazi mbwinji nabwo cyo tsima umuherezo gwe yatwereze mbazeji buzimazima yagumizamwe hatyo tuza kubaje iwe nkiwe ngomuntu oyireho ecyo kugira ngo eriza obeja kuraguza umugongo gwano shasha ahinike zine ndwara zo rwirizo agete mwene zinazo zabarema gutubanda guru umugongo ninga buri ndwara yone yiwano boyine bantu bagira gura buzimazima buri ndwara yone yiwano basobora bambagira gura nate saheje bashiriyo baturagurura abantu bona twabeta baruga mu cyaro bona bari yone biza mbwinji buzimazima buhereza n'uburungi nyona nasemerwa ubuhereza bwabo iwe nkiwe Maka Bitakwatine no mugamba hoki mazima Maka Bitakwatine ni mwendezo businguzi burungi rero mbwenu yeyize mukarura kandi tuza kumuhera kimwe bururu bw'amani munonga webare munonga webare kandi wasigara ryoha nasigara ndabaziriyo bindeba umutuze wa Champango Rugaga webare munonga kandi hari umusheja mukuru ugu nawe n'umusheja we Kitirisa nawe katumakire base kuba nagamba honetwe abarebe biningashe abarufitire birare Kore Media TV sebo nakwakira amazina nabakweto Muze Kahigana John kanso abagusi wa Rugaga tabona kanso hazandi sinya mazemya ku 15 ndi kansara nyowe urukutegeka cyaho muri Rugaga tabona kanso ni nagishabire no kugitunga y'umushobozi bwanjye nyina kutwara okusima kwangu munonga ahabwa Dr. Maka Bitakwatine abuhirira yaretera abantu ba Rugaga na Bukanga North yona ahabo kuba amagara n'ikintu kikuru munonga tukaza kwemera twatine magara ikintu cyoreka ngo ubwo bizibwe bushimire kuba n'ubukonsolere y'amagara nambe no kuba kwarabireho bamwe bwa minister bw'iby'amagara
ahabo kuba yafamagaraga abantu atakagere mu ofisi cyangwa kuya kuba yagiremo bona abanyabukanga nose bakubajya mununga batekwa kubonera intekateka kutari kubanganisa ngo cyakora cyoroka ubwo bimeze burungi ahubwo nafamagaraga abantu iyo nk'umuntu werizo babone ndwara kiwaye teje niyo bantambera amagara ganje na mbentwire ni shashanti rero mwene nyo kushasho kwanjye inshasho mugongo inshasho misi ya bukuru myaka nishanjo na mukaga mbone imbaze bampereza nyina masiko ntakubanganisa ngo nje kuntambira ahabo kuba nagira kwikiriza kandi nakunda we bari mnonga abafite kutureba bari Nkore Media TV amazina wasagariwa ni muzee Kahigana John Katasi abataka bakanyitejya rugamba mazima nde kansara wabagurisi ba Rugaga kandi abanyaka 15 ndiyo munye mwebwe muzomo Rugaga we bari mnonga rugamba mazima yego yare yona kwataka rugamba mazima gasita icyo nicyo kikuru sebo ejani ugiye kwasa kuba no gamba hona bare bitu ba Nkore Media TV amazina sebo bakwetoha bayitaho Ronald Wambara umutuzi wa Bukanga nose ndurwa mu mutawuni kanse ya Rugaga ayo nkiwe rizo wabozire kuragurira ki izobe iri yona inendwara nyingi na ina nisho batebera buri kana babanza bakucebera ebera buri birinka hebe babahereza imbine biryampaha babaza kombaza babaza bakucebera barebe indwara zona nabazikiza bakorera nebera buri ni bibi so abarufitire bebera huri ninjya no mbireba takagira ngo bundi ari nagamba kitaro ni bibi hati mbeno ubuye ko birori natwaza kutunga birahuri wa hatabaho mpindukaje uzimbe mpiruka yabonjije munonga kandi ukorera naweza kandi abantu bona bamaza kufuna imbaza baza babacebera basima buhereza byo munonga yakorere iki atakagira mbembezi yazo mboreza naza kure ikintu cyamano cyikucara ayo nkiwe no mugambo hokimaho na rebu maka bitakwatine maka cyo tumugambaho tumwendeze ubusinguzi urukube cy'abantu bona basemerwa munonga kuriko ukorugukirira kucara abantu bona boremba nabahagera abantu abandi ubari mnonga mbenu nanisha abanyabukanga nose hagiye akagabo bugambo kabiro bwabo hayonke yonko muntu urukwendera ababukanga nose ikirani mbasaba mbaze mwitegereze uko cyatukoye iki yakorera nose mbazima iki yakora buri umwe bwo kuyana sasa no kuyabari no berezo buyafuna mazima muzora miso manyangwa mwana witu ica na yasingura naza kutokora ikintu cyamani wasigara yoha sigara ndo wamara mwene kitakore wamara Ronald kitakore Mubare mnonga kandi cyifitire bari Nkore Media TV mugumeho mutakarga wonsa kwa ntubongereyo abandi batari bamwe na bamwe kandi turi kubasa kuba ntuganira nabo amazina kire musimashuye ko aba Nkore Media TV ayeso right kandi kire musimashuye ko aba Nkore Media TV nko kuna kugambira ntituje kuba ntutunga umuntu mwari umwe kandi tukubasa kuba ntuganira nabo bakwije bafutugambira byagenda bita obuhereza babutunga bata ningashi babureba bata ni kihe kitatambira je ningashi nibizubuke bashangamo kandi niho twashangira umushijugu obaragurizo beri sebo amazina nabakwetoha wikirifu bogere no rugankai nizaba Rugaga ubuhereza waburebota uhereza amazima bwagendaje twaragurwa nko kutwantwenda abantu basasa mino bagatambira abantu basasa atiwe iyo ngiyo wikirifu waburwiriki yona nindwira umugongo ndwira munda konka nimporata nabagiri no ryo bari hirimo nawungambira nimanya nembazi yona twafuna ryo mu bwingi mazima maki naye bare ikiyatukora so mbonu ata maka no mugamba hoki maka mazima tenki kumugamba wo kureka nimwendeze ubusinguzi burungi abinte byatukorera twasima ayo nkiwe nkabareba Nkore Media TV no bagambira ki aba Radio TV aba Nkore Media TV ningashi abantu babukanga nose no bagambira ki abantu bankore nosi nimbukanga nose icyo cyane cyane tumbazo kubanti yase ni yabo no mbazo na nerire bakura niyo yayame kigambo atwa kigambo kikwija bashanga iri no real taro ashanga kawe nkahe yakanirgaho bukanga nosi ije abantu cyo kubagambira babukanga nosi nimbagambira ubuhereza burungi ubutwafunira izoba kandi umusizi aturetera ubuhereza burungi izoba muhereza busagibwa mani n'ibindi biza kuyongera kurenga ari ibi oyirohe cyo cyonka cyo kugira ngo yabaragura yabahereze mbazi mwaza kukira ikindi nkiyo kabiri no shaba ngo honare bumaka nkati ku cyakubaho ninga shikara ize kuzanko kwe yatukwate ntebo kabiri no hurikindi uri kumushaba kinkiyo nk'umuntu nkiwe
icyo kwene ngo tumbweni nyina ngo kine kizuba kituyambe yakikora na nyina bayakinkora nkewe no mushabaki ebyetengo bitwetenga muri nosi bukanga nosi bitwetenga bikiriyo nibingi mazima twine mhanda kale no guhereza ko buto afunerizo na bolo buke abo kana hati tubiri twine byekyetengo cyo kugira ngo tubase kogatse kandi zambara tini transport konka twabutungira hiya mwene byona nimanya ngo yarabiremu byona ntsa kubasa kuba ntufuna umwanya Tantu comparing mu erizo bana namazoba ganda genyi ninga shebire binde birabireho obuhereza ko ubintu bikira kwijamo ninga cyatandikira aho nari mu maka mazima nyombe ntaka burebire mu kubu naburebere izo abo kwa natambirwa kandi nakizibu babure mnonga mbene hatibo wasigaruriyo nasigandi kwirifugere enzaba yarugaga babure mnonga kandi ogwe yari wikirifugere enzaba yarugaga kegombora kandi gagatan council United Emirate acishaye kandi abantu ahe bari batogeye bujanja bikano kimangu izabari yanyuma bazutubere turingarama rizo batiryaho mu rugaga kandi abuhereza ntikengera kubisa abantu kandi nibingi mnonga abari turije kuhisha kuba ntikaho kandi barakubasa kubona bakizibwa batambirwa abo kuba maka kikozire aba doctor yaba leta hasigara imwe kikuru no kubasa kubona mwisha mukatunga obujanja bobwe katwakireho ondejo omcyaro umwe abase kuba nawe naturamusaho amrawe obuhereza yabure bata byatambira bita nyabona kwakira ari Nkore Media TV bare kunyakira sebo amazina ninya inemba bazijakirini rugaga cyampangu obuhereza twabureba mbwe no buhereza bwabo bw'amani weza ntura tusemerirwe munonga abo kufuna obuhereza nkobu ayiwe nkeyo cyakuyeho muko kagira ngo reko ija kutunga obuhereza waburwire cyo ruiro mutwe amino wabano shashanka mwenyo na nisase ibintu byanje bisatu na nisaso mutwe nsaso munda arisazi nsasa maraka konke mbazi yo no buhereza najifuna nanji njiji ninjoreka no kujoreka najifuna na chumo mbwinji so mbona hati obuhereza ubuno bugamba hoki ningashi maka no mugamba hoki mbona maka ati nyene cinku mugamba ho munonga abo kuba n'umwana murungi ntumanya n'umwana murungi mbwenu abantu banosa isinjoro ntubasaba maka kumuhereza obusagichi muhereza obusagichi bw'amana abo kuba maka kintu cyatoretire n'ikintu cyurungi cy'amani tina arachitoretire muri isinjoro ikindi nkiyo ko umuntu kabere no shabangu akore iki oyihireho kugira ngo haterezo bayabaretera abashaho babaragura maza kukira mu bege ikindi hato kabere no shabangu abakora iki ni shabangu atukore ngudo abo bakutukurga twaza kuzambara umuhanda tumara mu bwire bwinja bwengudo mbi ngudo nsabaza tukore mbene mahande eterere byinje bitukwenda tukore konka maka abo burunju bweye ntumanyangu naza kubikora babare mnonga iwe abanyabukanga ukabire no bagambira ki mostly turi kugendera kimwe direct akaruka nko mibirana mukaga yonko umuntu no bahereza bahabuze iki nyabantu buhabuzo bunko bahereza nimbahereza buhabuzo bwo kugera amaka abo burunju bweye bamuhereza akaruru kenko mibirabara na mukaga bakamuherecha umumbwinja abo kuba make ibintu byarumo nakora n'ibintu byo muhenda abo kubatina abire yakozere ki abire yabakozere mwe nisha bangu bantu mwe muhereze maka karuru muhereze obusagichi bw'amani babare mnonga wasigara ryoha nasigara ndi inemba bazijakirini babare mnonga kandi ogumira ari Nkore Media TV mwebare mnonga wakiri kutureba ntsa ko yongere mpora turi kuganira n'abantu mpora betu mugumeho mutakaragaho MC Mashweko ni Nchikwine Yes right amazina kire MC Mashweko kandi ari Nkore Media TV kandi kuko kukimanya ngo nakugambira ngo ntuko kuturi mu Fred kandi kuturi aha mazima nza kuguma ntwakiraho omwe turi kuganira nawe mwene eshahezi ahindi kugambira tuyine honorable maka bitakwatene kandi omwe umbatiremo amani mingi munonga kubasa kuba mazima bareta bashahaba babareta mu kicweke kintu batambira abantu kuko umbere ni kugambira nenga sho kumenya kusa updates no kugambira ntinyuma abazo tubire turi umuringarama turingarama niho tusibirizo bariona kandi twaragurira abantu abo kandi hati today mazima nabo twabasa kwa ntweja kuno so maka nane shaba ninga owekitensa honorable nane kushaba obanzura musaba rufutire bari Nkore Media TV rero hasigara tugumize mu misho sebo nakwakira wewe mnonga MC Mashweko abari kutureba Nkore TV amazina ni maka bitakwatine omwabesimbire ntebe yo muyombezi wa Member of Parliament muri Bukanga North
bo bari munonga n'abakira irizoba champango na irizoba na rongo hataye turi nk'abariyumuka turyomuka ngo kumugambire nyo mwaziyo nti nyencha kainza kuba turyomuka irizoba twiza turyaha mawe yanje no hakuruga nungo nasomire primary 1 so nizo mchweka chomwa herizo no twafuna izo itu lya kabiri no tusaziremu tugira ngo obuhereza bwito bwirizo wa medical camp bwa irizo byatambura bitawano gerageranisa abantu kurigera namba y'abantu abija hana n'abantu babiri bari kuriya noreba ngo byagenda bita takagira byagenda bita ngo kunakugambire ngo kumugambire twatungira umuranga twajya ngo tuzakora ki twasaba tuzakufuna medical camp ekuza kubaho ekuza kuraninga enaku 3 ishatu nyuma zo tube turingarama tube twina abantu nka 10-15 erizoba abantu bahurira umuranga bajyango kibire kuriya ntugenda herizoba so erizoba abantu biza tujye mu 15 nayo mu 15 tubasa kwengera abantu urede tubukizire kandi abantu nenda abakene basa no kuza mu 12 tubukizire kibasa kusaraho kugira ngo atine matara ko kandi tubasa kugira izoba ni third day zo kwa tudikashumba so nsa kubasaba atweta kuzira erizoba bize batsanga kashumba nyenchaka yes Onere bwabo cyero kushara kugira ngo ukore ikintu nk'iki abari wayiherayo bayimpa baturiho ningashi ba ministers bahi bari mu government barinkaye bataka kozire cyangwa kiburigiro kajya ngo riko kore ikintu nk'iki mwenu omwami MC Mashweko no wasokora ibintu byo no munsi no wasa kugira sente no wasa kugira amamoto kana wasa kugira banja no wasa kugira konka wotine magara to kubasa kubikora so ekintu cyone ine bitu no munsi mbitandikira amagara wano enda kuba icyo wakora kuwahindura umuntu wenda umuntu agiye kiyabo miso byona ndibitandikira amagara ari atomagara yena na yehura so nkasaramu n'abanywana banje natero muranga wa chairman witu wa PLU General Muhozi Kenerugaba yampereza team MK Medical Team nibo kuri abasaba bari aha na nabanywane banje mu club y'inkurugamo ya Royal Club of Nkomba Stewards banyamba nabo bankwatrawo twafuna medical outreach eje kureba irizo yes Owe mnongana nisaba agire obugambo buke ubwagambirayo abanyabukanga nose nkayo nko muntu oriono yesha abanyabukanga nosi ni imbaragansa ebe nabagambire omeza atane nyuma ebe nabagambire omwako gwahwire nti akanikokire ebyamagara bitu kukira akanikokire omuntu abasa kufuna eje kitwakora irizoba kikuza koma irizoba honka nzagumiza muntu kikora anyuma y'emyezi 3 every quarter nza kubantu kore kitwakora irizoba yes after 3 years after 3 months nimza kwa nimukore after 3 months bapata naza binyine batire mu stamp bajyang no aho enambe situngire zero overwhelming abantu nibindi munonga so twasanga every amyezi 3 nza kwa kandi watu agire mu parliament nduragansa tukuza kubantu kikora myezi 3 nza kurwana ndureba ngo amagombora gitu health centers zatunge mbazi mwakiretera kimwe cy'aba permanent hati ntukwa temple kujya tukatungire man ngabanya bukanga north mwatwa amani mwampa amani kandi ekinkumanya muza kuchikora eje bintu tukweta mu kishayi tubentu bisanga amarwaro gitu bari mnonga kandi uri ari nkore Media TV nane nkusaba ogira ubugambo bwaherezayo abanya Uganda turukwendera abanya Uganda na muno abantu bisingiro abisinjiro north ahubwo wawagira mu parliament tokuzwekera aho kurugahonga nozekera abanyaganda so nimbasaba nimbagambira nti mugezo munonga okufuna kire mukaza wo marwaro mukechebeza okwechebeza frequently nichirungi munonga okwa nchikuyambo kumanya ko yemerire so nimbasaba wafuna kire ozo mu irwaro otakaza kuteka musende nyingi kuza kukuragurisa wafuna kire izo mu irwaro bagire akiba kuchebera amagara gawo otakaza kuteka musende nyingi ebintu byabashobera bari mnonga kandi ogwe yabari honorable Maka bitakwatine oyisimbira abo abukanga nosi kandi awundi kujya nti mazima abanyabukanga nosi muri weseresho rungi abo ko muntu yakwereza amagara nabo yakwereza buri kimwe amagara no kugaruka gukora buri kimwe wabo ina amagara nobone basakora buri kimwe ekiri mu nsomo
otherwise mwe bari mnonga kandi mugumeho mugumane watching kuri Media TV nza kwantum baretera turukubaretera nza kumutaye saje turukubaretera story yeye turukubaretera ko yatandikiri ari kuzarwa yashomire na buri kimwe mu program kibuzi nza kwantum baretera kandi tumutaye ise mumanye tumu interviewinge atugambire buri kimwe atugambire ebiri kumukwata ho byona tubase kwa tumushoborokerwa n'abanyabukanga ningashi abantu b'ikicweke cy'abanyisingire base kwa nabo bari kumureba bari kumanya noha naragahi nazarwa nkahe kakurata bagire n'abandi bagire kibamushamamu mwere mnonga mugumeho mutakaragaho abo kuba solution erwaha maka kagere atabantu bakarwara arusaza haraba arusaza maka kanihana maka kayabihana atumwenu atabantu mission gabateganisa nubaza kushoma Bible zanga baza kugira batikaba bagakura gaturongeze miziga ati nyaburamwe mwize mu nyamba abantu banyambashashamisha arabarwira bamisha atwa kubona aganira nabo ba anko ba yahumbu sendankahi bajya mushawo mutwaye natambura kilomita na hati nemwe ne yanga aba anko mwa mutaru hako kamwachurecho ati pressure shukari zona zikatembaza ikayizu kwenda nuko namazuma atabantu nubashasha amino gakachweka engino yachweka orumi rwachweka amino gazunda abantu ati nibye bizuwe bitino witu namazuma ati mwene bantu mwe nabeshengereza mumbe weekend emwe namwenda munyongere ndizo nije mundebera abantu banje mubaragurire batashashwire sente muti tere makinga rozamani mwene hati ate ha sin numak owatureta noha owatureta ati mwamta teriro muntu ngabwe ngaro mwena usiterwa aha kashinyowe mwamta teriro ngaro wabagamba bicyamagaje hati hariya twiniho Dr. Wamisho nakebera misho gawe utashashwira akuhandikire mbazi utashashwira wano ndebera hora kwereze berahure utashashwira mwenda kongireho abenje mutakumutera ngaro oshashwire noha maka umwana wanyu mwe bari kuzara ba mama baryamu batera ingaro zamani atumwena unoja atumwena uno wazire busha kare mwena haya roba Dr. Bamino hariya no mamwe nawe jangwa mino garu technical kandi haruho kwesha mu kazo mu kanwa k'umuntu bayisereka kuriya bajyanka keshereka kuriya zanga haramutatu kwisi zakagwe no bakebera mino gawe bakushomesha ko ine kwerinde ndwara za mino no manyo mwene bakurene erindo rukwata erindi zunda mwene no muceri orinira mwibare rihendeka wendegereza mwene hatuno bakwegese bintu byingi munonga bakushomesha icyo kusinga yo kujango orinda mino gawe agasigara gatakora ki gatarwara erino ryandiyenda kwihamu barihamu bakombazi byona maka bishashurira mutere make ngaro zamani mako utarinda nanu noreba ate nibinja bakushikaho hati nabiyari ko najya tubanze mugende babaragurre mutere make ngaro zamani ebera infection bi mwe hati ina barwaho hata ba infection n'imigongo nacyo hariya baitegereza bobarekire kandi koresha neye hati harabaye nyowe nyenda banyiheshaga mabarebe ni typhoid na arsan infection sifi amambaza kabotonga hari nebishebe hati nebe yona nibyingi mushya hariya okutebereshaga mayone yorkwena niki nubushama akabishashura hatsiba kunkubantongire hwaho tokure ngumaka shemerire ngare nunje munonga kare mwene hali obutantana kana agambira abantu babaryaha ati mumwizaho cyerezo abwe binte byava kwasire obutantandika harur hango kuriro kwikiriza ngo nakora kurokire ningo da namazima hati twashaba twazo muri kiko narhanga yagira ati mwene ubona abantu barya ntikiriza bona bakiri mutere ntamigaro zamana
we yasharamu nuba twarambura kundukahomo konka yikiriza twikirizana nawe izoba nizoba yasande abantu basha bomwoyo yabari yaha yikiriza ngumwena mukore ki hatu no hoyi no kwikiriza ngo nakukira mama argaye hata ukanganga ukachita mwenu hati yarete ekintu cyo kwiguramisha idoto bentu kuyatugambire twamubuja nkuka shino jya nkukabarwire bamisho nkarugaga no basha kuba nkabanga yati ati nabeta nkankizo banka rya sande no habasa kwiza nkabarwire nka 50 barwire ki amisho hati mwenu mundetere birahure nka 50 yabarwire baki twahikahebera hure 50 byahwaho nabarwire bamisho bakizuye namwe natu brand no boborekire tukujya ngo hati icyo cyubonire ngati mwenyo we nyenda musasire maka wakana amanya ngo barwire abamisho ninkabangahi nka 50 hati dewe rebe stane ya gwisakagwe abarwire bamisho nibinje konkete bekansa ne kubaho bakirundo mushomesha Dr. Gizereki aruho okukebera nakikora nebera hure byo rukwenda nabikora naza kwandika rupota cyereze maka ati mwena barwire bawe baba bingi ebirahure babutwara byakore byahwaho maka ni manyamako unkumana afiteka intebekanza abarwira batafuna birahure ntuza kwiza kubabonera fulani wanitegereza aha konka ebirahure tukujya ngo uyu mwana ndeberahure ombazu kukiruho okuteko misho guruho orukwetaga kureba Dr. Guruho okwetaga obhabuzi ukizireki buru mutere make ngaro zamani yayihangana nokweha nekambuzi noha omwana muto w'emyaka ya maka orakozere kintu kejo akareta Dr. kabahebera kure 50 akaba no mungambire yo muntu ogo mumukumanya kunuye aha tumutere make ngaro nanye maka hori kamutene ngaro zamani maka no ubona wachimba reba hali yao kare bamba hati unasura zingani transport kambara ni zingani so sise mizeru kwinganaki hati Dr. Maka yamureta na kuchebera busha abantu barebera hure basimba bazi embaze ruho okureba Dr. no kwabusha na Dr. Kena ngo kamuteka nsisa ayona na shamwenda na Dr. wa Maka no mutera shamwenda atu wakireba yo wandera shamwenda otume Dr. ani umizire kawakire kwa wa na mangori owa Max ni teka ho sente dera tumama mwana wa mbere jiko eka twaze tunafiti aterere wanyitegereza nagambe jiko kujwekere ibindi byone mukama bampero mugisha mukunde mako mukamukundaka ekirungi n'umwana wanyu nari mumanya hati no wangu Maka yakoresho be yabura kukore mwamutumere numuzaye umujyango konka Maka rwayushobora no mangu namazuma Maka wabo tumukamanya numujyango Maka izoshobora tumoro kutoringahi abagiga bakuriya no bagambire cyo mukama simwe Dr. niza kurakura abantu nikwenda kuzomeza kunkwataho mukama bampera umugisha noho ine kibuzo no omukazi neba netere ngaro mwayitigeze n'abagambire nanye mutere ngaro abo kuba Maka akanywani ashumwe shatu mbuze murarebera bashija bo bwenge nkobu barukwetorozo mu omusande izo bari asande amutere ngaro abo jorobe mama kayukura kudo kama bar Maka kareba wakire umwana n'urubata n'uhingura emico n'umugereba n'urubata n'ukora ki atokwa ine mbundo
Kore media niyo yonka yo kushangaho ebirungi nk'ebyo. Sekwaki Kore media birankore.